briefing sini media ada pula sini cover media Phaimani bagi sing 10 জন থাকা sini joto police tai NGO sing total 10 জন থাকা Phaimani Yakulo sing honorable Home Minister Malaysia Tamo Sakha jeta senagi je 29 tarik November je sai Phaimani aba akan sen kaisa hain high place khatir ko jeta judino tabo to obil tabo to passing thanga jeta senga din 29 tarik je sai Phaimani seno protection khaine na apna jeta abuni jeti mechanism kri awar sen Phaimani Yakulo sen hain hain din pass Phaimani Yakulo sen ma phaikia sen 9 tarik jokote lok sabha abo table khakeno te pasang khakeno sen sema kaje o cap sin ban balance aya ne Phaimani Yakulo sen abo manu kha jeta raja sabha table khaje kate abo thro pasang ka agar abo te sen pulan simise jeta indefinite call da bosa sen call no da gugune sen protest khai thanga Phaimani Yakulo sen 11 tarik gosen call maka je semua central government remove Home Minister remove jata amunti sa Phaimani Yakulo sen thalai ka Phaimani Yakulo sen Sakha jata sini cap abo passing thaka sini protection tamo to sen undino sen cap na naya tirpran hoite o cap no noril nam joto ta alka state government protection rakha Bawa bahaya dekha, kena sini hawa kuno protection kuno elis kaja kere. Awan bagai sen kaisa cap, nasen for the interest of sini di pasaran bagai. Nora anytime of parliament of no amend kaiman, kewa jaya kuno bagai bawa hai mechanism to, abuna nona bagai nora kaiman ni Sakha. Ngakai sen to total nasen Sakha taman bagai sen hapus kai, sen sini orang atane illegal migrant khai chuno over swam khai kil bakya sen officially 30% apna unofficially kachen 20% sen riya abon sen kaham kai pujogo bono Sakha haina Phaimani Yakulo kaham kai khana kha china ko no Phaimani Yakulo sawo agabo naine ani mantri sabha asugui abono kok salaine Phaimani Yakulo no tamo khaiman amano o kem no ti abo semar sugui kam hamya no Sakha ni Sakha ngai mo parkheno sen phai pele nga abo Yakulo singa ko putar phai kan sen hai second time mo taisa ringjau na senar thak Phaimani Yakulo taisa hai sini contact number phone number taisa communication khaina bagi borna rakha kamu pernah kakai semua Minister of State Home Affairs abno introduce kai rakha aba kira sini contact number kabu ya hui sem Phaimani kya tabo ube ko sala tak notice bising phana tin tripan to belake se phelai senga bo na pulan simuno sungna ga indefinite call for strike khai tripan real question ni sai sekang sen indefinite call ra jo hate indefinite call khana ni bisiwa sen ngobon saja no judino center sen bai dialogue khana ni jata chini je demand bo khana ni khane kate chunto strike call no ma khai tabu bo Sakha suno chini call no khana oi bo tam khai ma ani bo Sakha at the same time sen chunna andolon choli to kai abo legal procedure kiba kuno to call up khai sen ngobon saja jata abo to chunta dialogue thano ojaga ojo asu jogate sen chini strike no off khai to bai judino chono extra demand pore chini bai kuno mungsa khaya kiba kemno noria ga chini alada strategy sen mas bai sen to sin kai to na hani saya ko ta ko jokta chino ringkha dialogue khaina bagai chini ko ga chino ko no khana mar pore bor naine hani Sakha ga ta chunta andolon khai chugya ko sen khana ga ta bin reply mangana ta kaham da hamena abun person sini jeta
protest khaine ni independent khaine saja sali de khaine tam khaine chengabo future binya feedback mamu pore cheng plan try cheng khaine noro chini to kuna apoti kri jak chini jotoni no right to cheng chini thangna bagaisi na cheng ta age was saklai kya যেমন যখন ডায়লগ উমি তন্তন কা আরতো protest khaine na abo chini jate joint movement against cap abun person hoye abo ta alada kha mota khai boro movement khaine ka abo boni right boni moto mo bor tam khaine tam ko chung jate joint movement against cap salam jamo to sudo of cap no oppose khaine ba chung salam jam ngo of cap no ba no chono delio ringja kha of cap no ba no sam ko bo sai phele kya ngo bo jokata chung no assurance jo nai nai nani hingga to chung ojora o chung kisu to mana sin salvation ibagi noro nasini bo dotino chung saklane ni sa ngo salvation na gena ta dotino ni sa as soon as possible na karon ke parliament ni thani jokata sarkar chung parliament se ain salamo parliament thani bor ni power to bor bahake khai botike khai abong thani no chung obor nayo totally cap no thani nordi abon sinsa nga ta bo jokata saka sunno ang naine assurance no rubo no jata peace and shanti ba bigin no khaja no ena respect rubo non kono ang khanaka patient khanaka even prime minister bo non ba concern ani bo sao ga chung to no issue no chung naine no je address no khaimani omna chung kaham pe na jamin khaine ne abun yakulo no sakha ne ang to kilam sai rakha judi no bor chini bagai kaham hamia chung abun nai chini next strategy movement bake khaine khai chung abun plan salvation nasini noro jara to ki samar nai tabo Yakulo মানে 1 মাস 2 মাস 3 মাস abo to aye bo thikya chung to mia se deli mia phama lo lo chung meeting kha meeting ma lo lo chung tini phungo chung thangai bon kamyo chung joto team chung 5-6 gari hire khai chung thalakya thani ako chung bon paribar kok sai phelekya bon paribar tamo nai tamo diman khai abar no chung khanaka chung chini throto chung jata bon justice na bagai bon compensation na bagai bon chakiri na bagai je bor samani mota akena chung chini committee hote chung bobenabo chung obakena chung place khane ngai tabo a khajin khana sai pe chate thiya ko যখন ডায়লগ চলি তো কায় আ জায়গা তো না সিনো মার তো নাই বড় যদি চুনো না ন কোন রিয়া ন আন্দোলন খাই তো তম খাই তো কত চন আন্দোলন খাই তো কেন চলো কাইসে এসুরেন্স কা খুব রখা ন ন বাগে চন অ ক্যাপ যাতে ন চলো এড্রেস খাইমনে চন ভবন বাকে আজ পসিবল কাই তো এক মাস নি বেশি থানা নি প্রশ্ন ফাইগলা কিবা 2 মাস বেশি প্রশ্ন থানা নি ফাইগলা কেস কে থামে যে নরো নাদিয়া তো 11 তারিখ ডিসেম্বর রাজ্যসভাও বিল কাউই রাজ্যসভাও পাস সংখ্যা 12 তারিখ ডিসেম্বর ওখানে পয়লা ক্যাপ এগেনস্ট সুপ্রিম কোর্ট থানায় ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ 12 তারিখ থাকানা কেবলমাত্রাই বলবে থাকবে তো চমো থানায় 10 জন 15 জন থামতো কাইসা ইস্যুতেই কাইসা সামনেতেই সুপ্রিম কোর্ট থাকে অবে সেম চোখানে চিনি চবা চয়া মক চারো जों होम मिनिस्टार मालाय होम मिनिस्टार जों जे कब दमानि मबो थिन रिटेन